wacu umwemsi wacu ijwi rye riri hasi uburyo atababwira mwese ngo mwumve. Icyambere ndashaka kubashimira mwese, turabafana banyu, niyo mpamvu uyu munsi turi kumwe namwe, nuko tubemera, tunemera ibyo mukora, mwiha amashyi muri abantu badanje. Bruce Melodie, Bruce Melodie, Bruce Melodie, yeah, yeah. Yeah, man. Dore application yaciye ibintu mu guhuza abakunzi ku isi hose guhera muri 2022 nta yindi single connect ya muri Apple Store. Injiramo neza cyane, reba hasi kuri search ubundi ukandeho aho ngaho, uzamuka hejuru muri search wandikemo singles connect. Aho ngaho numara kwandikamo singles connect, hanga ni kuri Apple Store baraza kwita baguha ikintu cyitwa singles connect application, urangiza downloading, and then kubera ko ukoresha iPhone aho ngaho baraza gusaba gushyiramo Face ID, ukande kabiri hari double click kuri installation, ubundi ushyiramo Face ID yaba checking, ukwemera ku downloading, nta mafaranga bisaba, nta n'ikindi kintu bisaba. Reka tushyiremo application yacu. Urabibona neza ko application yanjye irimo kujya muri telefone yanjye. Hano ngiye kwibonera umukunzi kuva ku isi hose hirya no hino. Imaze kujya muri bayifungura, ubundi kuzuza ibisabwa imyirondoro yawe n'ibyo ukunda. Application imaze kujya muri telefone yanjye, rero nawe ushaka kuyidownload, ubundi kubonera umukunzi kuva ku isi hose na Singles Connect kuva kuri hejuru y'imyaka 18.
Tifa. Thank you. Miracles. Yeah, man. Cheers, my man. Cheers, my man. Cheers. Cheers, my man. Cheers. Cheers, my man. Cheers. Yo, massage. Cheers, my boy. Cheers, my man. Cheers, man. Yeah, man. Cheers. ngeze kuri rusine none uraho neza ntabwo uri aha ngaha nakubonye ntabwo uri aho ye nakubonye ntabwo uri aho bose wahageze none ariko uraho Mano gambo chamana. Oli bulungi. Olaba mwana. Ze bulungi bro. Oli bulungi nawe. Njagala abali balina kabina kenyenya. Yama. Give me cheers. Bro.
ijwi rye riri hasi uburyo atababwira mwese ngo mwumve. Icyambere ndashaka kubashimira mwese, turabafana banyu, niyo mpamvu uyu munsi turi kumwe namwe, nuko tubemera, tunemera ibyo mukora, mwiha amashyi muri abantu badanje. Icya kabiri, impamvu yatumye duhuriza hano bijyanye na promosiyo y'indirimbo yanjye yitwa Iyo Foto, ariko nanone nibaza ko namwe mukeneye guhura no guhuza n'abandi, turanabikeneye muri uru ruganda kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Hanyuma icya gatatu, ntago ari ibintu by'amagambo, turabajene murabizi, ni imiziki, ni icyo kunywa, ni icyo kurya, ni imikino. Mwavinge fan muri Kigali University, ubundi Imana ibahe umugisha. Album izasohoka mu kwa 12. Ntago ari kera. Oya, album izasohoka mu kwa 12 kandi twizeye support yanyu. Kuko turabemera byatangiye. Itariki ya mbere z'ukwa munani. Tuzagira dukore pati nyingi, ucuranga indirimbo zitarasohoka. Ese muzungu. Yuhu! Parece Yuhu! 1:55 a.m. You come here, singer. 1:55 a.m. Hey, yo, coach. Hey, yo, big boss. Hey, yo, big boss. You go? That's good. That's good. That's good. That's good. That's good. Bruce, what's up? Imbirigisa. Umusa, itaza kwitwa Bruce iwacu ari kwitwa guki? Bari kubaza mama cyangwa papa. Oya. Ariko ntago niyise. Okay, nta kibazo. Wewe wumva bari kwitira rindi? Ntago numva ibindi ne kwiyita ibintu nirengerejeho ni Melodie. Ibisigaye nagiye mbihurira nabyo ku muhanda nibyo n'ibindi abantu banyise. Itawa wacu ryavuye ku babyeyi. Aha. Na Bruce byavuye ku babyeyi. Melodie niko niyongereyeho. Melodie nako yongereyeho. Ubwo ntekereza ko ariko nari kwiyita. Niko ari kwiyita. Ubundi niko niyise. Ngaho iyite akantu kamwe muri Melodie. Bruce Melodie. Nonese Bruce Melodie wayitoze gato. Melodie nako wize. Akari kantu muri Melodie zibaho nyinshi cyane. Ako ndirimbye buriya nako nkozemo Melodie. Melodie ntabwo byumvise. Oya wayitoze gato. Melodie. Okay, tuve muri ka Bruce Melodie. Akandi nanone. Tari Bruce Melodie. Nkiyita iki kindi? Kandi nyine katarako. Kandi nakubwiye ko ngiye kwita izina ryitwa Melodie. Akandi. Nta rindi nakita Melodie nyine. Mu yindi Melodie. Nkavuga ko se mu yindi Melodie ni nyinshi, mu yindi Melodie. Bruce Melodie. Yeah.